hi Transmara South County Manarok obago ng'anyo mar kwedo magiwacho ni rokogi kod jok moko mokodi mondo mi odargie kar kunyo mula mamoyoi. Jodak go manentiere kod mirima mager wacho ni apisas mag piny owacho tiyo kod jok mokodi darogie kar kunyo mulano mondo mi oketie jaket mwandu moro. Cynthia Onyango njere kod ler. Tunaletewa watu ambao hatujui wametolewa wapi. Bang' higni mogwaro bang' ywaruok e kind jodak kod mawachore ni apisas mag sirikal mawuok e apis migawo mochung'ne mwandu mag lowo mawuok Nairobi, jodak mamoyoi Lolgorian ei Transmara South nochopo kama gikoni ok binyorgi to giling' kendo bago ng'anyo ka gikwedo loro mar kar kunyo mulano. Jodak wacho ni apisas mawuok e bad migawo mochung'ne mwandu mag lowo pachoka usebedo ka yware kodgi kendo darogi e kar kunyo mulano. Alifunga leo ni mara ya tatu amekuja kufunga. Na amekuja kusulumu sisi wanakuja usiku kama waisi wanakuja pika watoto wetu, na hii kampuni hawana shida na sisi, wanapatia sisi msaada, wamejengia sisi shule. Na serikali anakuja kudhulumu watoto wetu. Watoto wetu kama watoto 150 wanafanya kazi za hii, hakuna kazi anafanya. So tunataka kueleza serikali waangalie, kuna kikosi ambayo wanakuja usiku, wanakuja hata wapitii watu wengine wa serikali hapa. Hatuna shida na DC, hatuna shida na OSPD, hatuna shida na ofisi zingine sawa. Wanakuja tu dere kutoka Nairobi, wanakuja mpaka hapa, wanafunja mamlango, wanapiga watu, wanafunga, wanaideport hata watu bila hata hatujui ni makosa gani. E kinde makar kunyo mulani kurolor kendo masinde duto mag kunyo thomatiang, jodak maka korodong ya kikiore kagikia kama gidwa konyore e ngimagi manyime. Tunasema leo, kuanzia leo, kama serikali ya William Ruto ndio itakuwa hivyo mbaya, tunasema sisi tuko ready kuongoja 2027. Kama serikali iwezi rekebisha ofisi yake ya CS wa mining, tuko tayari kuongoja 2027. Nini mbaya ambayo watu kutoka Nairobi anakuja na magari 7, hawezi husisha security ambayo tuko naye hapa Lolgoria. Anakuja wenyewe na wakora ambayo hatujajua. Na tena hata kuna huyo mchina anaitwa Lee kasi yako na kampuni. Anafanya kampuni na hana license, hata hizo mashamba hana consent, ambayo maana hakuna hiyo mashamba hana title deed. Lolgorian mayudore Transmara South en achiel kuom gwenge pachoka mani kod kuonde mikunye mula mang'eny kendo kuom kinde osebedo kod lwenje kind jodak kod joket mwandu madhogi chuchni madwaro kawo mwandugi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.